talaga madidamo lang may nga to sir ta lipos kasto na. Okay. So pinagkawandag ta bali sir. Iti kung iti nga pandan kung nadakit kidakit ti kaunagan na sir ket lipos kasta na. Pati sakot di hangong kasta ko pati sakot nga nak maanan. Maarinobnob. Win sir. Bumarap iti lapayag ko nga manginga nga to kanyanan. So nakit aday magtadati mi sa kadwak sir nga Nang tulong nang tulong mo lang kanya sir. So kit impayawat ko kanyanan sir. Idi malem kalman mga ka-JCQ ket adda iti nalmes nga ubing nga daytoy ket agtawen iti pito gagayem ken kabsat. Sigon daytoy nakasarsarita tayo iti mununagon daway ket agarup alas 3 idi malem kalman idi umay da alawen ditoy nagdigusan da. Gadaytoy nga lugar gagayem ken kabsat ket awagan da iti Kore. Iti Apaset, iti Barangay Bulilising, iti Barangay 3, Kangrunaan, iti Siyudad ti Batak. Iti karita gundaway mga kaibigan, iti man makiyasar-sarita, dato'y nangalaw kanya na, idi nagpatulong, dato'y singin, dato'y pimusay, mga ka-JCQ. Ading mabaling istorya no kasano iti panakadiskobreyo nga dato'y ubing ket malmalmes iti karayto nga lugar. Dati mo na kami nga nagdigo sir. Ket nung pamanaw da kami dagat sir ket sumublat dagat agsingin. Tatakit madinangam amog lang jay may sir ket malmalmes iswempo ko na jay babae sir ket iniyaban na dagat ubing nga dadumat ta. Ta nula may anada ngem yung ket munagmet jay ubingin sir ko madidamot ka no mayawon dagati muno na sir. Idi kwakit ada na di balay pinukpukawandak ta kuna dagat ada malmalmus kuna sagat iso nagpaspasak nga nagtartaray ta di kit dinamag ko natin jubing kit indi taon kuna sa ngem tumaray kang diretso languin sir kit bike ko pa sir sara jay unag te danom kasi lipos te tao mit sir kit pati jay kwakit naaray ka po sir ada jay bagi na ijay. Nakaalawam kanya na. Iti kaunigan na sir. Kit ide mo kit nakakit na ati abaga natin ay padak sir kit kunakit isuday tuwing kunak paspas ko nga ingato sir ide kungkit dinay takdang ko kit jero pa nakit pumurporo nga parmin sir. Ide kit parmida pa nga ingkasta sir itay rumar dagay danom. Ide kungkit ide intareda nga madapilangis na sir tas di nakadaan da hospital kit DJT panagpugsat jay angis na sir. Mano da nga ubing imay ditoy nagdigos. Duwa da lang nga singin sir. Ay ada singin na. Ada sir babae. Okay. Jay singin na ayan na jay singin na idi. Indati nga bandamit sir ta impukkaw na kanya dagiti ubing nga dagiti. Oo. Idongkit kuno dagit. Paspas da nga pinukawan jay bale. Nilang lang ay kulatan sir, dore adalom ko intorturod kulat nga in kastan, linang lang yun. Okay. So dati nga ada iti umay agdidigos dito nga banda. Ada sir. Api kasanot kaadalam na dito nagdigusan da. Baka lipos te kastoy pa sir, kasi naunag. Okay. Awa iti mangungit kanya dan umay nagdidigos itoy. Ada sir ngem dagay ngamin panganay sir ket napanda nagubra jay lawag sir. Okay. Tapos dagay lang may nga babae ti nagbate. Tamit kit pinawilan damo nga madedamo pan sir ngem naglibas da nga ta. Win sir naglibas da. Anat oras idi umay dadto nga ta? Baka 3:30 kas jay sir. Kasi idi imbaga da kanya ket sakto nga 4. Okay. Baka nabag ti unog danomon sir. Dagi dikadwa na nga ubing handamat nga intry nga binawalan ko mga mapanditoy Awan sir duduwa da. Okay. Naglibas da so jay nagpugpugpo ko jay singin na sir ta. Kayat ay agpatpatulong din singin na idi. Sir, kit paspas damit umay daytoy ubing nga daytoy talaga madidamo lang may nga to sir ta lipos kasto na. Okay. So pinukpukawandag ta bali sir. Iti kungkit iti nga pandan kung nadakit kidakit ti kaunagan na sir ket lipos kasta na pati sakot di hangong kasta ko pati sakot nga nak maarinobnob. Win sir. Bumarap iti lapayag ko nga manginga nga to kanyanan. So nakit aday magtadati mi sa kadwak sir nga nang tulong mo lang kanya sir. So kit
yung payawat ko kanyan sir. Okay. So ano limitum idi iyaon mon? Win sir. Okay. Murpuro pa yun sir. Talagang anon. Yung ide ko sir kit adapt lang mo ti Pulso na. pulso na sir. Talaga ing kami. Idi na iyaon mon siya sino ititimulong kanya nang nangitari hospitalin. Ito sir tapos ni manang ko sir. Kit paspas da nga idedap na to sir kit ing kastadan tap pinaparwarje dan mo yung adapt la pulso na sir. Okay. Yung ide nakadaon di hospital ni sir kit di nga nagpugsat ti hangis nan sir. Okay. Sige, sige.